Kini ada kedarshan Meghalaya ban ngi pedeng subhai pi barok syukutup kubor mentaka janmiet. Shoban paj kubor ki babenya ini pechwai kemat bakongsan. Kajing penmi iki kam ki jam kalong kajing e ka bakrau tam na ka benta ka jela ong menteri rong ba ka jela ukon rat sangma ha ka accelerate arja akun real program. Beliau sambut Menteri Rangbak ke Jelau belong ru Menteri Ketenat PWD. Ubak Preston Tensong ia ke jingking bertemai ha umyam na ke benda ki kali kit kia. Lektor kinong syong shnong galapangap rengkat ke jing sinran ki dekat ke Khasi Students Union. Syah Secretariat halor ke jingya kenat haki jaga kapot. Menjur kekenhuan Menteri Kesoka Pedeng ia kejing penkir ia ke minimum support prices nak kebenta kejing tung haka ayom slop nak kebenta usnam araja arpun rio hadu arpun yau season. But on penlong ke India ia kejing yalang jengki Menteri Kambari ke BRICS New Delhi haka khatsau bat khatsan terik mentau benar. Mentang ini paj kubor nak keleng gejala. Menteri Rangbak gejala ukan rat ke sangma nega skiu lo ong bagajing penmi kam penmi jam bat kilat ban kamai keji ha gejala kadang yaisa ban long gejing e ba kraw tam na kabenta ka sarkar da kajing dan kumbasan pau na ka shispa ki kun samla na kajing buan pat ha gejala. Haba ajing keren haka accelerate arja arpun real program kabala penlong da katanat labor, employment and skill development. Menteri Rangbak ke jela ulo ong bakumba real pau hajar ngut ki samla kirung syaki kam manlau snam haka jela. Ula pentip baga jela kelai trelang bat ke Asian Development Bank ban kinti ki kam pentibin ki batamai. Usang ma ula benrap ru bakumba real pau klor tingka ladap ban penlut haki skill development program haki laisnam baladap. Ket baki samla ki bala yo jing pentibet ki lala ban penmi lang kumbashi spa san folklore tingka hakini gisnam hakani ka program la wan manishim mentaru da Menteri Ketenat Labor uba Methodist Dakar bat ki wei ki he officer jong Ketenat. Meghalaya is a young state where 50% of our population is below the age of 20. And hence, large number of jobs have to be created to sustain our economy. Every year, we have a challenge of approximately 60,000 plus minus 60,000 individuals entering the workforce every year. And as we move further into the future, these numbers will keep going up. And hence, as I mentioned in my opening remarks, the creation of livelihood and jobs is the biggest challenge for our government and for any other government in the country. Kasarkar ne kasngi klap pli perdai ke jingking ke badang shidap shinap thamai ke badan hapo jong ke jingking jong kadam ha umyam na ke bentaki kali ki bahe bat ki bakit khia ki bawana shilong. Ya kani ke jingking bat ya ke surak bypass la pleru sembut Menteri Rangbak ke jela ubalong ru Menteri Ketenat PWD uba Preston Tensong ha ke jingdan lang jong uba daman bat lamare bat ki wei ki he officer. Kani ke surak bypass batamai bat ke jingking la shna hapo jong ke special assistance to state capital investment scheme ha ke jinglut ke balong apulai klor tingka. Habakran kani ke program ubat Tensong berubah lamare kila ong bagane ke jingking batamai kin pendunai ke jing e baki kali he ki bakit jingkit ki mat hakisnam baladam.
Kinong snong jong snong lapangap ke badon ki kaput jong gejala Meghalaya bad Assam negas ngi kila penlong ye gejing ki de gejing ya kejat se secretariat Hashelong bandawa ban penbet no mardo di gejaka ki badon hapedeng gejing ya kenat put haki jaka kaput jong gejala bat na kebenta gejing shngan jong kinang nongrep hakite ki jaka ringkat gejing senran lang jong ki dekat ke Khasi Students Union kinong ye ki kila ye lum habarik point hashwa ban lech main secretariat Wat hapedeng gejing penjuri ki buar pahara, kinong yeki persyak kila kam yeki jingkir, kila kam yeki jingkir jong ki pulit ban yalom hakmat ke kerdop jong ke sekretariat. Kinong syong snong kila kenok bakidang yai beteng ban mat yeki jing syak berngem haki beriu, ki ban nakarbi anglong Assam. Bat ong bakajing bom lak ban penbet yeki jing kenat kawan rak yeki jing syong siir, bakajing yeki kinong rep ban lech ki lingka ki jongki. Ke Directorate of School Education and Literacy Meghalaya nin kaski kala pelong ka program ai kublai khatdu jong garajya staria bal vigyanik pradarshini arjar posan hadu arjar punriu hapillau jong ka Meghalaya Bharat Scout and Guides halaban halor ka phangpedeng STEM for Viksit and Atmanirbhar Bharat haba ajing kren hakani ka program menteri katanat puli puthi uba lakmen remboi ula ai kublai ki khana puli be kinong hikai kublai shimenta na ka benta ka jingpen inam ki model bat ki project katkom ka jing start science Ula ong badai ban penkup bo di kisam lada ka jing ai jingmut, ka jing pentibet, bat ka jing sngos kem. Ban yarap iki ban pen urlong ye ka thong jong ka India ka baroi bapar, hashwa jong usnam arajar sao ponyo. La samro iki kusnam bat ki sernot shaki kena puli iki bat job ha ka jing pen inam ha ka ni ka program ka ba arsengi. You are here today because you know something. And we are here today because you have the confidence in the ideas that you have. And in the things what you are doing. That's why you are here. If it is not because of those three, you will not be here. You may have an idea, but you don't have the confidence to showcase your idea. You may have the mind to do things, but it remains only in your mindset without showing the things to us. But because you have the ideas, because you have the confidence, you are here today. And this is the thing which India wants from each one of us. We cannot make a Viksit Bharat by 2027 until and unless we have the ideas, we have the capability, we have the capacity, and we have the platform to do, and more importantly, we have the confidence to do it. Ubentri katanat puli puthi uba lakmen remboi hinden gaski ula ong ba kajing pen khamti shikinong hikai ban lum ye ka khana samari ka longkat kum kar kompanya hakari hi barok kawai bat ontang ha gajala Meghalaya hi marwei habakren bekinong lum kubor uba remboi ula ong baha baro artli ki kam kata ka jing lum ye ka khana samari bat ki kam election kidi ki kam ki bakongsan bat ki don kam de ki brio jong ka sarkar ban pendep ye ki kenthop bekinong hikai Hagabaya day pagjing dawa jung kinong hikai jung school deficit. Menteri ulang baka sarkar kaladap ban shim ye kilat kilinti ki bakongsan. Henry kadang kloy pat ban sengap ye jing snokya bat ban wat ye kilat ki bakambiang ladadon jingta ye ki waipan. Ikannya kamde kabaja tahap Meghalaya kadai kabajia baru ida. Fikir baka dai ka census bat ka election ki ki wei na ki jing ki badan kamtam. Te ka sarkar kamla ban shupha da kinong kinong ha ban pha. Dagi nong tre sarkar lagi bat kinong hikai kita lapor kisno te kahaki yo i jong sarkar India bat kani pek jong ka nado kis por jong ka phareng lu ki bale nong kong 1901 hu manta kalong ba kade kabaya kunto te kila kren te ga batin de isato kade kunto na kaya ngilale ga berengkam bat lor kata pat ki don ka jing bom smuhun dan nakalor kata tinggi patingin ni kum ka sarkar ka bas na is nga penyak nadaki badai banle kanong rok idea ko bahatam kinte kata Henry not at the cost of the welfare of the other sector of the state.
Trained Nurses Association of India, West Giant Hills Unit, Hinin Kasgi, Kalarake, National Nurses Day, Ha District Library Auditorium Mintong, Jowai. Halor ka pangpreng, our nurses are future, empowered nurses saved lives. Menteri Katanat Kakoy Kakia, Uba Wailat Miki Shella, Ule Shimenta Hagateka program kum ukongsan, Katba Deputy Commissioner Wahabinav Kumar Singh, Ule Shimenta kum usumbut kongsan. Haba keren Hagateka program Menteri Ula Yero Yakin nurse na kabenta kajing IT lut kajongki, kajing doni kemensiam sengaulam, but kajing teri kelut mensiam, ban kentiu, yakurkum ajing somar, what happening bun kajing na kajing duna doktor, but kajing yok kam, syagi jakanong kendong. Lakin mau burom kirpang ru ya ke Florence Nightingale na kibenta ki jing nok senyang jongka syaka kam ai jing somar. God has really blessed me to stand here. I think one of the youngest health minister in the state, to not only to be able to just listen to you, but also to able to do some change or to bring some change. But looking at this program, I am so disappointed. Not disappointed to you, but disappointed at ourselves. That how come such an important program, why only from the nurses fraternity or only from health department are here? I would love to see that people from every section of the society should be here. I would like to see people coming and celebrating with you all. I'll definitely have a word with my department and with the respective Deputy Commissioner that this day should be celebrated in a proper manner. Chief Electoral Officer UBDR Tiwari nin kasgi uloong bakatanat election kaladat ban penkre na kabentaban pelong ka special intensive revision jong ka electoral roll ha kajilla bat kadang up saya ka jingbu sngi jong ka election commission jong ka India. Habakran bikila patay kubor Tiwari ula pentikna baya ka SIR an pelong ha kurukom ka basyay bat ka bayahap bat kikendon balabu. Kajilla Meghalaya kahap ha ka wat ka balay ha ka jing pelong ya ka SIR ha ka ribarok kaway. Ya kabala kami linti ban kelum ya kumbasaw pau kelur ngut kinong tap vote na ki arpo artli ki jalabat ki union territory. Utiwari ula pentip ru bakat tenat kalada penkre ban pelong ya ke election shiteng samoy. Syaka yung dorbar Lok Sabha na Shillong bat ka up satang ya ke jingbu sngi na ka commission. Accordingly, SIR is the special intensive revision, and in this one the entire voter list they do the verification, and there are the three consecutive dates. First is the 1st July to 1987 as per the Indian Citizenship Act. That is the deadline. Whoever born before that in India, they are Indian citizen by birth. From the election side we are ready, but especially in other states it has been seen the booth level agents have been appointed by the political parties in other states. In that front, at least Meghalaya, we keep on requesting to the political parties to appoint BLAs, but somehow that progress is at least not, we can say ki not very proactive. So, and it otherwise vice versa is reflect their confidence and belief in the election functionaries in the state, and earlier also they reflected they had no complaint in respect to election machinery, the conducting election exercise. So it is up to the political parties regarding Ka central body jong ka FKGGP haringkat bat kidukot jong ka Nasora Circle nin gasngi kilek banya kendo yu chief executive member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba Winston Tony Lingdo halo gajing yok kamay kitrok kibanabar ban kit motion hamajai LCS hashela habakren bekilat patay kubo president ka FKGGP Nasora Circle uba Carlos Kharmi
ulo ong bo CEM ulo ya tho iki baka council kam la ban le AA ki trok ki ban nabar namar kani kamat kahap pop kajing kemi jong katanat transport kani ka kenhuan kala pen sngo ru ya kajing sngo khia halor kajing keno sha thok jong ki samla hajilla haki security agency ki ban nabar jala ki batrekam hajilla Iwan sini ban pensno ICM ban hakabiade bat ka tering license bakini ki kali ki de bandan ki tering license ki babiang kanang balada na kaliang sang jongi kin lek banchak iki kin lek banchak iki ni ki kali lada kim dan ki tering license kabumut kinwan sini ban le ki tering license tingin ekran isai be ICM ru be imdai ban ay ki ni ki tering license da ki wan sini dei lada ngilek yang ting isak lada ngipen sangi aki lada ki wan sini ki yo ta kam dan cumut kata karkom kata kajingia dan ti ka jongi dan nakaliang jong ICM ri la pensai ong ba ya ki kini ki kali ki bona bar kum ki AS ki NL bat ki wei ki badai na ka RTO ka bana sabar I imdan kanu kalenti ka ba nong ban khangla ya ki bakum kita ki kali nomor bale ba ka RTO jong ki ka kamyadan je dai ai ba kanika nang ni ka office ni te yong ba ya kini ki kali te ngin habban ya keren ya ki board jong ki jongkum jong ka transport department ka badan ni ka jela ka jongi bahkan hab bampik kemi banyak ya kini kikal ki bakum kini kali Kemet yap jong wei beri bom shim la ito la lap na kawai ka krem doyong hagas nang mulat beri sumer East Jante Hills haka kandai tari ujemang katkum ki pulit kila ong bakila yo jingtip na urang bash nong kumba shi beji la laksan po minute janmit ha ka ba ka kenhon na muriap border outpost kila lek marmar syakni ka jakana ka benta ka jingtokit ka kenhon SDRF hadin baklayo ban seno ya kemet na kani ka krem doyong hadin bla pendep bigi jingtokit ba benia ya kani ka med yap la pha no sha civil hospital clearian nakabenta ban le ka postmortem ban lap ya ka daw ka jingklat jong o ki pulit kila ong bagani ka med yap kala sedang puut balabu ka jaka bu med yap ha hospital nakabenta ka jing ito ba jingkam de ki bahayeng ladadon kumshi benta jong ka jingpen kre nakabenta ka jingwan ka ayom slap ka district disaster management authority West Garo Hills nen ka sngi kala pelongi ka jing yalang ya troilang jong ki district ha circuit house tura ban kemi benya ya ka jing shlei ka jing twa khandau bat ki wei ki be dei bat kani ka ayom u deputy commissioner badiru chairman jong ka DDMA u vibha agarwal ula banjor halor ka jing don kam jong ki tanat ba pher bakin long ki bela pen kre bola kentu ya ki badon benta ki district khamtam ha ki por bakirki ka district level committee nen ka sngi kala pelong ya ka jingalang na ka benta ka jing pentrei kam ya ka chief minister's rural infrastructure scheme hakam rajong ka DRDA hadisi office ampati ya kani ka jingalang la ya lam de usubir marap balapan ya da ka office jong ka project director DRDA Southwest Garo Hills ki he ki han ki tanat ba repair klay shimenta hakani ka jingalang ban yamir jing mot halor ka jing pentrei kam ban kemi benya ya ki project jong ka di ka scheme balapan trei kam hakeleng ka district Mentang ini pas kubon nak keleng katan syatelam mingi. Menteri Rang Bak Kejela Assam Himanta Biswa Sarma negasngi ula pelong ye kejingalang beningkong kakenhun Menteri Bertemai Kejela Assam ha Guwahati. Ya kani kejingalang laya mir halor ki mat ba kongsan jong kejela bat karoi kapar baya dei bat kasensyar ka khadar jong kejela. Ki menteri bat ki he ki hain kle shimenta kani kejingalang bala pelong hadin kejing thau ya ka sarkar Bertemai. Kaplim ke beningkong ke bekerteng shape of Momo bala penmi de ke Tribeni Rai la temu ban pelai ha India bat Nepal ha ka apa kendai teri ujemang araja arpun rio kani kaplim ke projek beningkong jongka bala kemi lenti ban pelai ha cinema ha kini arteli kiri hau banai banwan mentangnya pas kubona kelengari Kakinhul Menteri Kesokar Pedenggalan menjur ban penkir ya ke minimum support prices nak kebenta khat saujat ki jingtung haki benai slap nak kebenta usnam araja arpun rio hadu araja arpun nyau
Haba keren cikila patai kubor u Menteri Sarkar u Ashwini Vaishnav. Ula ong bala shim ye kini kerai na kebenta ke jing bah kinong rem, bat ben pen ke rep keryang. Kani ke jing pen kieu ke MSP, ke long ban ajing mentoi kinong rep ha keleng geri, ha kini ke ayom slap kapan wan. तो आज के खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें करीब जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मिलियन मेट्रिक टन, 824 लाख मेट्रिक टन LMT। अगर हम कंपेयर करें 2004-14 के कंपैरिजन से और 14 से 26 का, तो जो किसानों को खरीफ में मिला है, मैं सिर्फ खरीफ का कंपैरिजन कर रहा हूं, खरीफ रबी कंबाइंड नहीं, केवल खरीफ का कंपैरिजन है। 2004 से 14 के दशक में 4,75,000 करोड़ रुपए किसानों को मिले थे। 2,14 से 2,26 वाला NDA 1, NDA 2, NDA 3 ये जो पीरियड है, इसमें 19 लाख करोड़ रुपए किसानों को खरीफ में मिले। किसानों के जीवन में इसके कारण एक बड़ा परिवर्तन आया है। 4 गुना ज्यादा किसानों को NDA 1, NDA 2 और NDA 3 के दौरान दिया गया है। Kakinhun Menteri ke Sarkar Pedeng kala menjur ya ke projek linti rel jang ke tanat railway ha Ahmedabad Circuit tu Dholera ha ke jinglut ke bakat arpau hajan riu span riu punyau klotingka u Menteri ke tanat rel Ashwini Vaishnav ulo ong bagani ke projek kala temu ban kentiu ke jing penya so ke linti rel ban kentiu ke yok ke kot ban pen klan ya kilat let jinglet ha Gujarat. Kani ke linti yat rel lakmi linti bakan pensuk ya kalit ke wan ki paitba bat kimar ki mata Ahmedabad bat Dholera. नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को PPP के माध्यम से मॉडर्नाइजेशन करना उसका और अपग्रेडेशन करना, इसमें पूरा एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से PPP का प्रोसेस रन किया गया है और आज कैबिनेट में उसका JV बनाने का अप्रूवल मिला। कंप्लीट इसको एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरह अपग्रेड करेंगे, मॉडर्नाइज करेंगे और इसका एंटायर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस PPP में होगा। इसकी जो लीज है लैंड का वो सब काफी आगे बढ़ा दिया जाएगा। फिर कई तरह के अपग्रेडेशन है, टेक्निकल अपग्रेडेशंस हैं। Mentang ini pas kubon nak keleng ke partai. India kan sepelong yang jingalang jong Menteri ke Tanat Kambari ke BRICS ha New Delhi ha ka Khatsa ba Khatsantarik mentau benai ha ka bau Menteri ke Tanat Kambari USJ Shankar un penyat ya kani jingalang kan pai kemat halor kimat bakong san jong kiri ke pertai ber ki jing jong ka than ben pen klan ya ka jing trelang kiliang ba per ber ka jing pen kre na ka benta ka jingalang jong ka BRICS ka ban salong mentau snam lakmi linti ki ken hon jong kiri ki balong dekot jong ka BRICS kin wan ishim menta ha ka jingi pleo jingmod. India will host the BRICS Foreign Ministers meeting on 14th and 15th May 2026. The meeting will be chaired by External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar. BRICS foreign ministers and heads of delegations from member and partner countries will participate in the meeting. They will also call on Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi. During the meeting, the foreign ministers of BRICS member countries will exchange views on global and regional issues of mutual interest. On the second day, BRICS member and partner countries will participate in a session themed BRICS at 20, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. This will be followed by a session. Kinong yalam kinong mikmat jong kiri ki balong ki dekat ka BRICS. Kilawan poi ha New Delhi haswa jong ka jingalang jong ki Menteri Kambari ka BRICS Foreign kabalabu ban pelong ha ka Khatsa bat Khatsantarik mentau benai. Kani ka jingalang ka ban sa penya du Menteri ka Tanat Kambari USJ Shankar kan pai khmat halor kimat ki bayadei bat ka thai bat kumju jong ki ri ka perthai. Ka jinga trelang ha bon kiliang ba ka jing pen kre na ka benta ka jingalang jong ka BRICS mentau snam. Mentang ini pe iki khubor ya lekai.
Hakalimpong yali akai Thailand Open Badminton. Kakinhun yali akai jong ke India kan saya konya ke round of 32. Hakajing yali akai singles. Hakajing yali akai women singles ke unnati huda kan saya kun persha ya ka pon pawi Chochu Wongka Thailand bat ke Devika Sihak kan ya kun ya ka Natsuki Nidaira ke bana Japan. Katara Sharma kan ya kun persya ya ke Hina Akechi ke bana Japan. Kat ba ke Isharani Barwa kan ya kun ya kai bat ke Thalia Rosiana Wiryawan na Indonesia. Hakajing ya kai men singles Usrikan Kidambi unsa ya kun persya yo Lokin Yau ubana Singapore. Timan tapak ngini pe ya jinglang jingman ke sui meneng hakelang ki benta jang gajela. Hatura kajing kiat kalong arpu way degree Celsius per kajing shit kalong arpu sun degree Celsius. Kajing sengam kahau kalong prapusaw na kashispa. Kajing hap slap kalong lai pulai milimeter. Haba pai pat chinong ba shilong kajing kiat kalong katsan degree Celsius but kajing shit kalong arpu a degree Celsius. Kajing sengam kahau kalong nyau pau na kashispa. Kajing hap slap kalong pra milimeter. Kabahajuwai pat kajing kiat kalong katsan degree Celsius. Kajing shit kalong arpu lai degree Celsius. Kajing sengam kahau kalong riu pun riu na kashispa. Kajing hap slap kalong katway milimeter. Kasun meneng kandum loo bat kalak bandon kajing hap slap hatura shalong bat jawai. Shoban poi shobukut jokotup kubuang ni pe biang sesisi ni kimat bakongsan. Kajing penmi iki kam ki jam kalong kajing ka bakrau tam na kabenta ka jella ong menteri rang ba ka jella ukon rat sangma ha ka skill rate arja alpun rio program. Beliau sembut Menteri Rang Bak Kejelau belong ru Menteri Ketanat PWD ubak Preston Tensong ia kejingking bertemai ha umyam nak kebentaki kali kit kia. Lektor kinong syong shnong kalapangap rengkat kejing senran ki dekat ke Khasi Students Union. Syah Sekretariat Halor kejing yakin art haki jaka kaput. Menjur kekenhun Menteri Kesauka Pedeng ya kejing penkil ya ke minimum support prizes na kebenta ki jingtung ha ka ayom slap na kebenta usnam araja arpun rio hadu arja arpenyau season. But on pelong ke India ya kejing ilang jong ki Menteri Kambari ke BRICS New Delhi ha ka katsau bat kat santrik mentau benai. Tipalok ketong ila poy syabukut jong katuk kubol jing imta ka janmet hadu baginde syam biang bat pila syai kesingi kublei pi baro.